Tala Fou o tala mai Ausetalia ale Radio Samoa. Ua toa ia le vanga wha uwhaile lei pai le whaasese ina o tangata sao lātou fola o le awhesoasoani i eise paketi o le tau o le soifuanga sa whaatalitaria i le tala whaatatau o le tupe po le budget sa fola sia i le neiva yaso. O le 9 News o lātou ripotia whina ngaro whaario nisi i le se fulu whaatesi ma le ono piriona pe ona fola sia i le tupe o Jim Chalmers i le tala o le tupe manatu e mātele na whaailoa ai le fia i le tūranga na whaailoane o le peimeni mo le au le whai ngā ruenga o le asi tia le whasa furu tāla i le rua vai aso a matamai a se te ma mo i lātou e ta i lima su lima tau sanga masiri atu. Ara fisosoani mo le tangata sa i ngā ruenga po le job seeker e matua i mawala no atu nei lo le au whai na whautua ina le panel le malo sa i roina le tūranga lea ma manatu le toa tele e le taitai o na lava. Wha upa le taitai o Green o Adam Bant le peimeni lea o se tau wha se i tangata sa fola iai o le a le misia i la tau i lea paketi. Wha mai aia o le teimine ia whaitau miliona tangata o lo soifua i tūranga mātitiwa. O umi leina i no fuanga e maua fuai mea tau mawha, ma le toa tele wa wha malo sia le leo ni mea no fuai, ona o le le ngā whatia o rent, ma le toa tele ua whiri i le tutongi o le rent, pe whaatau mea ai i tupe maua. O isi fina ngalo whaaria i isi vaenga o le tala whaatau o le tupe, o lo wha i rore fia, ona o wha maa avenga e pe ona fora si atu i nisi o au nanga. Whai mai e o atu le lua se fulu wafe, pei meni wo whaatu langa e o atu i tangata e fia avema leo i Queenselania o alo atu le whai ngā māloa le stete e whaatu langa se tari atu le whaafita auri ua whai te tele i rea whae tua o Ausetalia o sori ngā tūra whono a Tala Fou po le youth crime. Fola le premier o le stete Anastasia Palage, le paketi e iwa spuru miliona i le urua i sau whainga le parlemene le asona nafi, ma whaero ai o se vaenga o le paketi, o lo whaangana mo i la tau mai isi se tete, po o ni leo lo fo i mai atunu i whafo, e fesoson iai i tu ai ngā peimeni ia, mo le masi i atu na nofo i Queenselani po relocation cost. Wa whaero ai fo i o tamaiti a onga universite o lo ave mata upu e pe o le psychology, criminology, social work ma le counselling, e mawhai fo i o nanga wa ai se whaamama venga mo le tutongi no piri a onga pe a whai a le si tala i le au nanga a leo i Queenselani. O le masina fau lewa fola le pūlenga le supermarketi a Coles o le atau fia i le whaatawina atu ana tanga pepa mo whaataunga i ana whale o loa whape fo i lungo o penga ta whailangi le whaiunga le masina fau. Whailoa le company o le whaatawina o tanga pepa ia ta i se fururima sene le teminei o le whaititi ai fo i mara whaataamira sanga o tanga pepa ia i tutonu o Ausetalia ma whaasawina mai eise vai ngā tupepe lua se lau tolu sifuru miliona i le tausanga. Ua whaia lea fuafuanga a Coles i le mai o le whaalauloina e leisi supermarketi tele i Ausetalia le Woolworths po Woolies e le to e whaatawina fo i ala tau tanga pepa pe a o atu ia iuni le tausanga nei. Lono winga lao le atu i le whaitaria al tangata whaatau e anga i atuai malana ato po o se tanga fo i moa na whaataunga ai whai mai le company o lo a iai lava nisi tanga pepa e mawhaiona to e whaao ngā o le a whaatawina pe le whale uloa mo le au whaatau e anga i atu mo whaataunga ai ngalo nia lato ato whaatau. O lo so ina nei leo se whaalavelave ua tā uai le umo le ola se tenei titi i se whale i le Gold Coast. O leo so ena wala wane le whale le tau na nafi whai mai paramedics o le teni titi pe amare rua tau sanga na mau atu te tonu o le whale wa umalo na ola. Mori mau stasio tua oi le 9 News e le masani na whaalongo ina se pisa i lea whae tū. A olona manatu pe ama se toa se fulu leo na vaia i lungo le ala tele le teimi lea ma ua whaeloa fo ila leo e ono wha umi le suenga i le nei mata upu. E leo iei nisi whaamtalanga o awanoa mai leo i le teimi nei a ua whaeloa o le whale na mawatu i le teni titi o se tasio no fuanga i taungata i le whae tū lea le Gold Coast. Ma le tala muli, tala fia mo se tasio a inga i le so, ina wanga i ana le minister o whemaranga ingo Andrew Giles, ma whaatanga le a inga ina nofo i Ausetalia, ia ma leo o ai le tipoti SA natu, ma le atunuu. O le ala taiva Ausetalia, wa riputi aile mata upule nei si a inga o sidia mara se furu tausanga, o au mau i Ausetalia na malanga mai i Korea, i le lua afe se furu tolu, whaina lato pisinisi o le cafe i Cairns.
Wha mai e walu tau sanga o whaia whina ngane ainga e whiana nofo mau i Ausetalia, i le mai ore le tari eina le lātou tāro sanga mo se visa tū mau, mo to mai wha pitoa, Permanent Skilled Visa, ai mawhona te ena le tāro sanga ono le atari o le ngāri i rea, e a whia i ngase ngase au whia imana o ngā tū mau, autism. Wha mai sa sila sila i eire wha i unga o le a avea le tamaititi o se a venga i tangata tutongi nā whonga. O se mata upuna nā ngā ila ngona le fia mai le community o tangata ea a fia i rea ngase ngase, ma se a piri mai le tamaitai whaiata tifanga o Chloe Hayden, le a fo ia a fia i le tūranga rea, ma wala awai le minister mo se psosoani. E si dia ma le tōruspuru wafe tangata na sainia le petition, i lunga o pengata whairangi e langulango ai le ainga, ma ua tui nāne ai nei ma le tali, e ala i se tusi ma le matanga renga o mta upu wharoto i whale, i le whaai unga na minister ua whaia ni mta upu. Ua mawai nei nā le visa o le tametiti le ua fitu tau sanga le matua, whaai roai le nganga whaaftai o le ainga i le minister i le anga le lei, ma le amana i o se tāro sanga si o lātou ainga. Whai mere tina o le tametiti le au whaasararau, o le atu i eino na manosi atoa e wha mautinoa, e matuane si ana tama o se tangata Ausetalia e loto tele, e fesoasoani i so se tangata, e mawhai ona fesoasoani iai. Tala ia Radio Samoa mai Ausetalia mo le neia solulu, whero ai fo i atai au, wha soi fo